Так, урматтуу мото жамаат YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сизге жаңы мотолор келип түштү. Из Китая. Азыр чачып чогултабыз. Sence kakasınlar gibi gaykalar var gibi. Bakmak yok ekan belki. Эмоциялар кандай болот? Bilbeyim mi? Жүрөгүңүз не деп атат? İş şöyle de beydi. Тынчпы. Birinci doğumda başka çok ödedi. Бул неме го эми баягы? Ha ben arkamda. Не деп коет эле? Кросс. Сезимдер окшош элеби? Биринчи менен. Birdey. Tanıdık disiplin başlayacak. Ne? Skors. Aysa o zaman düşüp kalktı. Ha mayakta gel bal. Daha kendine kılıp. Paket var mı? Daha önce iyi. Kitapçının yakıcağında bir tutam olur. Не, майерде бир болту бар экен. Биякта сосок бар экен. Эмне кылып берет? Рұқсатыр бул камердин немесиби? Мына жылбайт покрышка. Жел аз болсо эми. Мына кыйшайып калат го. Кыйшайбайт да. Bıçak alıp gelin, en olmayı bıçak. Бул значит өзүдө болобу покрышкада? Мына кроссторду. Жакшы экен да. Заводской майдан башка май майлаш керек экен да. Майланат экен. Yarın götürürler. О, первый запуск. Ой, давай. Kömürler bala taşlaydı. Modaya mı çıkıyor da? John öyle anlamadım. Bunday tuttuk. Öyle ki bunu. Kıtay yakamdar bile, ne kılıçta? Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Всем ассаламу алейкум. Так, биз Кыргызстанданбыз туугандар. Жашоо керемет. Природа. Ийиштерден кийин азыр мына эндуролорго отуруп атабыз. Мына бушни сатып алдым. Пока что эч кандай эч нерсесин түшүнбөйм. Так, но үчөө старый волктор. Так, элеман. Мотоцикл жөнүндө 1-2 ооз маалымат. Так, мына экөө окшош экен, кече жакында жаңы алышты булар. Стоимосттан баштайлы. 210 bin. 210 миңге алынган. GTX NB 300. TX GTX NB 300. Водяное охлаждение. суу менен экен, а? 6 скорость. 6 скорость. 4-клапанный. 4-клапанный. А тигилерчи? Мисалга мен бул мотоциклдин эч нерсесин түшүнбөйм. 2 клапан, 5 скорость, 175 мотор, 160 bin. 160 миң, а? Куб ошондо 300 куб. Бул да 300. Булардын мынау рамасы бакубат турат экен, а? Крылосу чем мынауга салыштырмалуу. Билбейби. Сиздикичи? Эң простойбу. 300 кубовыйдын эң простойбу. Сиздики канча? 150 миңби? Бюджетный вариант, 130 bin. 130 миң.
Соосу уже жығылған бұл не болған. Кешек. Мынауға тибесін деп жылдырып қойды. Дополнительный фар қойып тұр туғандар. Мынау өзінің фарасы анша емес екен. Мынауға қойған екен. Бұл екі лампа бұл екен. Мыналардың өзінің фары достаточно жандырады екен. Бак қанша литр? 10 литр. Нарғыларчы? 7. 3 литр разница екен, а? Так, дағы несін? Айта кетші нәрселері бар. Бұл кросс айырмалы, чем башқаға салыштырмалы ба? Мынаулары сынбайды екен, екі жаққа жығылғанда. Кете береді екен. И мынау амортизаторлардан регулировка болады екен. Қайықта тұрады. Ондай болып. Екі жерден. Менен ағы. Екі жерден. Алдын ағы. Мынау болды шығармай. Воздух толып қалды. Воздух толғанын басып шығарып тұрасың ба? Менен ағы. Да, ну. Ма жондығы дағы. Аға. Летчики. Салыштырмалы айырмасы бар ба? Жоон мана. Жоон екен, а? Тирен. Мына пұлға жараша екен туғандар. Так, Исмаил Мырза келді мында. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бұл туғандар баяғында жарышта бірінші жолы қатышып отырып, бірінші или екінші местен? Екінші местен алған. Екінші ито ана мотоциклде. Мынауда. Ито мынау мотоциклмен, да? Өзіңіздікі Исмаил аға мынау, ла? Бірақ көрініші блатной көрінеді екен ол. Так, мотоциклдің бағасыдан баштайлы, сіздікінден. Қанша миндік? Кыргызстанга келиши 205 миң. 205 миң. Туғандар, представляете, 205 миңдік BMW екен. Бұл мотоциклді қайдан алдыңыз ошонда? Питерден. Питерден сборка болып шығады, а? Шаяқтан шығып келеби или тоже китаец бе? Бул мага алды эле чачылып келди, аркасы полностью собран экен. Завод. Репликасы BMW-нын. Копиясы. Оригиналдары 1,5 миллионнан башталат. Бирок көрүнүшү дерский экен. Я бу вообще иномарка. Отуруп касал болуп бир нерсе болоюн деп атам да. Бул кубу канча? 250. 250. Бирок жаман катып кетет окшойт, а? Эмес скоростной. Скоростной. Ушундай тугундар, скоростной менен тоого зыңылдатып чыгат экен. Баллонду караңыздар. Не себептен алдыңғы баллон ничке дагын нол жоон турат? Проходимость. Меники туристический. Тоого, прям тоого эле эсептелген эмес да. Түзгө дагы. Түзгө дагын. А маналар болсо прям тоого. Тоого ничке баллон жакшыбы? Ничке болсо тез расчет Ишкадан аласың. катта болуш керек. Алдыңғы onun. Капталиги диаметр онча-мунча эмеге такалбайт. Алды өтсө аркасы чыга берет го. Ошо жаңы арык-сарык эмелерден алды чыкса болду, аркасы сүрүп чыгып кетет. Ошону ойлоном, не себептен чоң ничке? Меники алды 19 эле. Аналар 21. Аркасы менен бирдей эле или аркасы? Арка 17. Аркасы кичине экен да сеники? Арка кичине, мыналардан да кичине. Бирок көрүнүшү бакубат экен. Так, туугандар, биз Баткенский область, Кадамжайский район, поселок Чавай. Келечекте мына ушул жер центр. Центр деп коюшуптур уже. Бүт эмелер, байкерлер ушул жерге чыгат экен. Келечекте ушул жерди неме кылышат экен. Отуруп, эс алуучу жай кылып
жана башка деген. Анан маршруттар ушул жерден сынамай болот экен. Мен биринчи жолу азыр Москвадан келгенден бери биринчи жолу вес дагы не позволяет. Тоодо жүргөнгө дамыгып, ал кырлардан чыгышат экен да, в общем, страшный жерлерде. Баягы күнү мен түшүп 1-2 жолу жыгылдым. Иши кылса ушул мырзалар менен теңелип айдаганга аракет кылабыз. Азыр мен жүрүп тартканга возможность жок, камераны таштап келдим. Замат деле, короче, кеттик деп илешип чыгып кеттим. Ушундай туугандар, комментарий болсо калтырып турабыз. Ушул балдар, ушул жамаат, мото жамаат сиздерге мүмкүн болушунча жакшы контент тартуулаганга аракет кылабыз. Көрүшөбүз туугандар, дагы бир жерден көрүшкүнчө. Конечный точкабыз ушул жерге болмокчу окшойт, пока неизвестно. Но башыга дагы чыгыш керек деп жүрөбүз. Тиги ноочокуга балдар мына ташка чыгып түшүп келишти уже. Ноодон дагы бирөөлөр чыгып түшүптүр. Ноо кырлар менен чыгып түшүптүрлөр уже. Ноо кырга дагы чыгыптыр, буга чыгыптыр. В общем, ноо жерлерди бүт кезип салыптыр. Мага болсо пока что караңгы. Бирге болуп турабыз. Видео тартып Benzin kaçtı? Yavaş
Так, туғандар hazır мен. Братанның мотоцикліне келдім. Ух ты. Өпкөн көп болды туғандар. Келе жатыштаны қаралы. Sapsın. Нарага düşüp кетесің. Вообще. Endürislerin notası keledi. Кубовый КТX, масло, о, секретку. Қандай? Мощный. Дальше қайға? Қанекей жағын шыға тұршы? Қанекей жайлаусы туғандар. Тиге. Арчаның түгінде. Қанекей жайлаусы. Так, мәрді огород. Неге? Мақтан. Қарным аш болып қалды, чай ішемін. Ya salga kaçan çıkamaz. Bugün saat geçiyor. Kanekey деген жайлоо курмушу. Неме? Ne de koyuyordu? Питание. Çay питание. Сухой паёк. Kaçan ночевкалар менен. Нахонасы. Қарабай қора. Түсін білмей қалып тұр. Бұл нендей? Çanlar. Nasıl ki? İçine bir şapsın. Nerede çekenler? Nerede çekenler? Biri burtağında da oldu. Markette şu an. Burulup gitti. Otlar kızgışıp olan okşaydı ha? Yılda ottan attı. Sekirtip geledi. Men mingenler şundaydı. Ya mынау қызылдың бияғымен шыққансыздар ушунда? О, şu katta saymayacağım. Ну, менен. Так, пальцемге. И мой палец. Ну, мен чыгышкан экен. Вообще страшно. Şu şişeneler qanday? Новый мотоциклдер менен. Законный. Розаңдан bilinip kele tasın mı roz? Неге? Ойлогон жериңизге жеткирем деп турабы? Aşırı öğrenmeden okşayıp. Gelip bak görünüzler ki, qanday yapapsızlar.
Tanyadanmı? Аны пумга барганда яман аган адам мен, Сонда алар. Zakat. Пастайм бирөө жүрөбү? Жайна калар болсо керек. Daha bir мотоцикл geldi. Маңызда ана хекемет карабай. Eleman Mirza'nın oradaki мотоцикл geldi. Дальше маршрут. Kişinin asallığı hocam paşa. Tamam tatlı olsun. Мисалы Так, туғандар. Эфирді аяқтаймын. Видеоны чоқыдан баштағанбыз. Мындан жайланып, шағылдардан өтіп, айланып түшіп келдік. Дальше түшіп кетеміз. Қыран кеп қалды. Видео тартқанда чөбөрілер тінчіп қалды. Полный круг чөбөрі. Чий болуп атат. нецензурный сөздөрдү сүйлөп отурбуз. Так, қаран кирди туғандар. Раз, два, три, елочка гори. Қараңда жүрөт мантип. Вообще айдайт экендер булар. Сушкан жагы болуп. Көрүнбөйт эч нерсе. Коммент, Лайк күтөбүз, подписка. лайк, подписка.